Welcome sa ato ang session number 1 of our online SEO Bootcamp batch 33. I am your main SEO coach. Okay, my name is Rene Leandro Padilla. Ang gabi, my name is Jeffrey. My name is Dominic Arlvi Malolan. I'm Estrella Latic from Bacolod City. Ako din ay si Borhel from Davao. Ako din si Junel from Cordova, Cebu. Junel Bertudas with Good evening, everyone. I'm Anthony. And Good evening to everyone. I am God's gift, the My name is Ryan. I'm from Ako din si Ralph. Ako si Andre, taga Cebu City ko. So my name is Janice Canoy. Roy from Davao City. Ako din si RG Justice Valdez Tumadag. So, ako din ay si Elami Baloran. By the way, ako din si Renato Poli. Akong tinuod nga ngalan, Jocelyn Lifem. Then, ako si Victor Wallace Jr.